Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra keempat halaman 5. Ada Ibu Ovi di Semarang. Silakan Bu Ovi dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bin, tatin, titin. Salah. Tati, Tati. titin. Baru Titin. Ini orang Sunda, nama-nama Sunda. Tati, Titin. Titin. Kemudian Dadi, Dade. Didin. Kalau Dade berarti orang Jawa, bukan orang Sunda. Dadi, Didin. Didin orang Jawa. Didin. Kemudian Didin. Maman, Mimin. Kang Maman, Cemimin orang Sunda nih. Maman, Mimin. Wawan, Wiwin. Wawan, Wiwin. Hasidan. Hanya panjang. Hasidan. Hasidan. Terus. Hasidin. Gosikon. Gosikin. Zalika. Lahabin. Laadin. Laadin. Kemudian Hijaratin. Marozin. Nggak ada yang panjang. Marodin. Kufuran. Kufuan. Kufuan ya? Iya. Mafazan. Lisafin. Lisapin? Mana konsen? Lisanin. Kok ada ninnya? Ini? Lisani. Ninya panjang. Mantap bi mulai ini. Oh iya. Mulai bacaan panjang. Lisani. Syahi. Masya Allah. Hisyat. Aisyatin. Masya Allah. Aisyatin. Fidinin. Mizanin. Aliman. Nasiatin. Kadibatin. Khotiatin. Jahiman. Iya, kenapa belepotan tumben? Ya, yang ini. Tenang ya. Inaban. Kofasin. Kolaman.
a- alamin. Alakin, alaqin, gonamin, ghanamin, rasuluhu, rasuluhu, kitabihi, kitabihi, huzuan, huzuan, hasyiman, hasyiman, kadzibin, kadhibin, tahurin, tahurin, ghodobin, ghadabin, wahidatin, wahidatin, mi'atin. kalau ini bukan pasangan. Mi'atin, nggak ada Oh panjang. iya, tadi udah dikasih tahu. Iya, Mi'atin, belum nempel. Mi'atin, dhohikatin, dohikatin, kamilatin, salah Kamilatin. Kamila mah lagi pergi, lagi shopping. Bukan. kalimatin, Iya, kalimatin. bakorotin, Bakorotin. la'adin, La-nya panjang. la'adin, La-adin. tohutin, Togutin. kalau ini kok rodok susah ya. Iya. Khitotin, khitobin, Khitabin. nggak bisa ngorok gitu loh. Khitotin. Kalau ngorok itu bobo dulu baru bisa ngorok. Kalau nggak bobo nggak bisa ngorok. Kalau saya ngerehat ya Kalau gitu. bubuk ngorok. Saya kalau pilek kan membuang sesuatu khi. Nah itu nggak bisa. Khitotin, khitobin, Khitabin. rokobatin, Rokobatin. syuhudin, syuhudin. Iya. Iya. Hawiyatin, Hawiyatin. mafazan, Mafazan. munarokan, Munarokan mana munarokan, munaroh itu sidul. mubarokan, astagfirullah. Karena beda titik jadi munarokan ya. Mubarokan, lucu ya. Mubarokan. Beda titik beda bunyi. Allahu Akbar. Iya. Mubarokan. Kemudian Syu'ubin, syu'ubin. lahafidhin, Lahafizin. nurahu, Nurahu. fujarahu, Fujarahu. Kok jadi pujarohu ya? fajarahu, Bu Opi. Fajarahu. Iya. solihan, Solihat. aliman, Aliman. Yang panjangnya ya hati-hati. Di sini mulai panjang pendek. Ingat kalau baca Quran panjang pendek punya makna.
Salah panjang, salah pendek, salah arti. Ya namanya juga Iya. lagi belajar ya. Kalau tadi an ini domah tain patah tain an, kasroh tain in ini Bun, Un. ya. Bun. Babi bu. Babi bu, Baban bin bun. ban bin bun, Sasisu. sasisu, San sin sun. san sin sun. Alimu. Salah. Amilu. Tahu nggak? Harus istighfar ya 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Karena tadi ada dalam jiwa bukan sombong ya. Saya bisa. Saya tanyakan tadi, Bu ikro berapa? Ikro berapa aja oke. Nah gitu. Iya. 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 Jadi ternyata kita Keluar tidak boleh. sombongnya ya. Itu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setan aja Astagfirullahaladzim. gara-gara sombong kan dibenci sama Allah. Kita naudzubillah. Iya. Nggak apa-apa. Istighfar. Kemudian. Amilu. Amilu. Amilun. Amilun. Basyiron. Basyiran. Nadhirun. Nadhirun. Qadiru. Qadir. Salah. Qadiru. Qadiru. Qadirun. Qadirun. Basiu. Salah. Ini lagi ngajar online. Salah. Titiknya di atas. Basihu. Titiknya di atas. Nasihu. Nasihu. Nasiun. Nasihun. Kemudian. Kadiru. Kok Kadiru? Kadiru mana Kadiru? Tadi kan Kodiru udah dibaca tadi. Kodiru jadi Kadiru. Astagfirullahaladzim. Tumben ini Nopi. Kodiru kan udah dibaca. Sekarang yang bawah. Oh iya. Rohiman. Rahiman. Rohimun. Rahimun. Ghafuran. Ghafuran. Ghafurun. Ghafurun. Zahabin. Zahabin. Furatun. Furatun. Zulumatin. Zulumatin. Solatun. Salatun. Alaqatin. Alaqatin. Humazatin. Humazatin. Isyawatun. Gisyawatun. Gisawatun. Shin. Gisya. Gisyawatun. Syafa'atun. Syafa'atun. Iya. Kemudian yang ini silahkan. Hadis Musa. Hadisu Musa. Hadisu Musa. Hadis Musa. Lagi online Bapak Ibu nggak paham juga. Kemudian Kirodatan khosi'in. Kok-nya panjang. Kirodatan khosi'ina. Kiradatan khasi'ina. Kemudian. Tijarotan
Zirotan. Tijaratan hadiratan. Munafikina. Munafikoti. Tapi nggak boleh berhenti, harus Oh nyambung. iya. Ayo ulang lagi. Munafikina. Nggak boleh berhenti. Munafikina. Aduh Ya ya Allah. gitu nyambung kayak gitu. Ayo. Munafikina. Mm-mm. Munafikina. Piko. Munafikina. Munafikoti. Munafiqina munafiqati. Bagus. Faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi. Wa'adzabun azimun. Wa'adzabun Ya. azimun. Wa'adzabun azimun. Kemudian Bu Ovi. Adzabun alizun. Azab. Ada titiknya Azab. Bu. Azabun gholizun. Azabun ghalidhun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Iya. Latifan khobiron. Hobi. Latifan khobiron. Latifan khabiran. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Kemudian Ila adzabin gholizin. ila azabin ghalidhin. Kemudian Qanitatun hafizatun. qanitatun hafizatun. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini bina baina. Dini daini. Daini. Aina. Aina. Kaifa. Kaifa. Haisu. Haisu. Laisa. Laisa. Ghiro. Ghira.
Iya, bagus yang ini. Jiron. Jairon. Oh, jadi jairan. Yang Itu pertama yang bisa, susah. Yang yang susah kedua ngorok itu kenapa loh. jadi Kho. khi, Khiron. 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 Khairon. Khiran, khairan. Ribun. Ghaibun. Ghaibun, ghaibun. Waro aita. Wara'aita. La ghaizun. Lagaizun. Maimanatun. Maimanatun. Lahu syai'un. Lahu syai'un. Zaitunin. Zaituni. Tunya panjang. Zaituni. Zaituni. Ghoinaka. Enggak ada titiknya. Ainaka. Apa? Ainaka. Ainaka. Jazaina. Jazaina. Oh iya. Jazaina. Jazaina. Bimusoitiri. Anak tiri. Bimuso. Iya benar. Oh, bimusoitirin. 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 Iya, kemudian Fadainahu. Fadainahu. Iya, bagus. Kemudian yang ini. Yuk silahkan. Ila li'adama fashad jadu. Li'adama fasajadu. La taro fiha iwajan. Salah. La taro fiha iwajan. Salah. Iwajan. La tara fiha iwajan. Fajama'a kad. Kai. Fajama'a kaidahu. Fajama'a kaidahu. Lihulamani. Mani uang mani. Maini. Lihulamaini yati maini. Tapi nggak boleh ketahan. Ya. Kalau baca Quran nggak boleh ketahan. Lihulamaini yati main. Lihulamaini yati maini. Ligulamaini niya. Ligulamaini yatimaini. Ligulamaini yatimaini. Bainahuma Baik, jangan baik. Baik. Bainahuma la'ibina. Bainahuma la'ibina.
Yakidu. Yakiduna. Kaidan. Kaidan. Yakiduna Yakiduna kaidan. kaidan. Iya. Itu yang Pak Ustadz. Yakiduna kaidan. Yakiduna kaidan. Kemudian. Bima. Bima tufizu. Bima tufizu nafihi. Bima tufiduna fihi. Kemudian. Bi aidi safarotin. Bi aidi safarotin. Ulang. Bi aidi safarotin. Kemudian. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin. Faqalu ya Waqalu ya wailana. Wailana. Waqalu ya wailana. Wa qalu ya wailana. Ya waqalu ya wailana. Wai, jangan wae. Wai. Jangan wae. Waqalu ya wailana. Bagus. Kemudian. Iya Pak ya. Yaqulu ya Pendek lu-nya. Yaqulu ya laitani. Lai. Aduh. Yaqulu ya laitani. Yaqulu ya laitani. Toiron weh. Toiron ababila. Toiron ababila. Fakai kanana. K-nya panjang kalau kayak gini. Oh ya. Fakai kanana kiri. Fakaifa kana nakiri. La roi bafi hudan. Pendek. La roi bafi. Roy. Martin. Roy. Siapa namanya? Roy Martin. Roy. La roi bafi hudan. La raiba fihi hudan. Bagus. Bukan Roy. Alhamdulillah. Yang ini bau. Tauba. Tauba. Saufa. Jufa. Jaufa. Luha.
Lauha, lauhun. Luha, lauhun. Soma, sauma. Sama, sauma, sauping, sau. Sau. Riba, roiba. Riba, raiba. Mata, mauta. Mata, mauta. Lila, laila. Lila, laila. Anak, aina. Ana, aina, auna. Astagfirullahaladzim. Anak, auna. Ana, auna. Aina, aina. Aina, aina. Aina. Mau'idatin. Mau dijodotin. Izotin. Mau izotin. Zo. Mau izotin. izotin. Mau izotin. Lizaujika. Lizaujika. Au halaka. Laha. Au halaha. Ha kecil. Au halaha. Au halaha. Au halaha. Kemudian. Masyaf. Masyau fihi. Masyau fihi. Masyau fihi. Akhawaika. Wae me. Akhawaika. Kalau i, au, au. I, kalau au, Ya. I. Iya, masih susah ya. Ya kan ini udah mau 45. Akhwai, banyak belajar aja ya. Akhwau, Akhwai. akhawaika. Akhwaika. Mau udatun. Mau udatun, panjang. Mau udatun. Iya. Kemudian belajar au ai itu kak ya susah ya Pak Ustadz ya. Itu nanti ada dibuka di YouTube saya Iqra A2. Au, ai, au. Au, Ana, auna, auna. Nah itu. ina, aina itu. Iya. I-nya harus jelas, U-nya sama persis. kalau i, au sama apa lagi satu? I, ai, au. Oh, Au. i, Cuman ai, itu doang, au. cuman 2 doang. Au Iya, dan tapi ai kok ya doang. susah ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Cuma nanti ada huruf yang bunyi O, ada yang bunyi A. Kayak row, roy, roy. Sau, lain lagi. Iya, Iya. itu huruf-huruf lin ya, ada di diktat A2 Huruf lin ya saya. itu ya. Oh, Huruf itu lin, harful lin. huruf lin. Ya, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna. Hai. Iya toh? Oh, banyak lin di sini. Hai-nya pakainya larinya ke e ya. Wa Hai. kadza. Jangan ke e, ke y. Hai. Jangan hai. Hai. Iya. Kak, saya mulutnya larinya ke e. Belum Masih gitu. terbiasa, nanti juga bisa. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna. Wa kadzalika auhayna. Kemudian samiun alimun. Samiun alimun. Samiun alimun. Iya. Fiha kholidu. Nah. Oh, W-nya panjang.
Fiha khaliduna. Fiha khaliduna. Mana. Mana enak. Mana. Ma baina au. Mana. Ma baina aidihima. Au dihima. Oh. Ai. Ma Ma baina. baina au Pendek. dihima. Ai. Kalau au kan wow. Ini ya. Oh Ayem. ya. Ai. Ma Kalau au baru baina. au. Oh Ai. iya. Oh iya ini ai. Ma baina aidihima. Pendek. Ma baina aidihima. Oh Ma iya. baina aidihima. Ma baina aidihima. Bagus. Kemudian. Wa kanu Kauman. kauman. Wa kanu kauman alina. A-nya panjang. Alina. Wa kanu kauman alina. Bagus. Wa kanu kauman alina. Kemudian. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. Bagus. Yang ini. La Okay. syai'un. La syai'un ajibun. La syai'un ajibun. Mataan ilahi. Hinin. Mataan ilahinin. Mata'an ilahinin. Utiya Musa wa Isa. Utiya Musa wa Isa. Lalaka falau. Fa'aula. Aula laka fa'aula. Laka fa'aula. Kemudian kana. Kana aliman. Kana aliman. Kana aliman khobiran. Khobiran. Kana aliman khobiran. Kana aliman khobiran. Kemudian. Yauma idzin khasyi'atun. Yauma idzin khasyi'atun. Bagus. Kemudian. Wa sahibatihi wa banihi. Wa sahibatihi wa banihi. Kemudian. Radhiyalahu kaulan. Kau dan aku suka dan kau. Kaulan. Radhiyalahu kaulan. Radhiyalahu kaulan. Lagi. Radhiyalahu kaulan. Ulang. Radhiyalahu kaulan. Alhamdulillahirabbil alamin. 12 dulu biar berkesan ya. Karena kalau ditulisin ini kayaknya sepertinya hal yang baru ya, huruf lin. Lin itu Huruf ada lin. patah dengan waw mati, ada patah dengan ya mati. Ini harus diulang-ulang Ustaz. Cuman permasalahannya tergantung huruf dasarnya. Kalau huruf dasarnya bunyinya a, au. Tapi kalau huruf dasarnya o, roy itu beda. Jadi huruf dasar itu kan ada huruf Jawa, ada huruf O, ada huruf A.
ro, so, lain lagi tuh. Row, roy. Kalau a, lau, lay gitu. Masya Allah. Iya, terima Masya Allah. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Sadaqallahul Wassalamualaikum adzim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima